ko wi'ugol ɓe situation ji ɗin no satti ka men kono wona ɗin ɗon laawi rewete ko andugol wonde ɗen leyɗe ɗe wonɗen haynade sikkata fof no ton fof no gasi situation ji ɗi wa'a no miijorɗen no yarugol ton hara yarali e laawol fewngol ko ɓeydangol hoore mum tampere no kamen kono ko enen itata nde Afrik hande fof no andi ko avenir aduna on ko Afrik heditiɓe no arde ɗo gayna haaju enen noon jeyɓe Afrik ɓen duwaɓe gollude Afrik ɓen en accidi continent men on e heditiɓe en accidi leyɗen e heditiɓen haray en acci jawdi kamen en acci gandal kamen en acci newande kamen e yeehi ka jananiri en tamƴinoyi ko en heɓoyta ton wakkiloɗen ɗo change en piiji ɗin ɗo tumbitoɗen e politique tumbitoɗen e entrepreneuriat kala ko waɗete kon ndaara no jonnidira juuɗe waɗen fiyo leyɗe men ɗen hetto par ce que si leyɗe men ɗen hettaki haray enen kadi en tampi hay so yeehi jananiri hay sen heɓi ton ko moƴƴi kono si on tigi nawyi ndaara e tawa no wondi e ninse ɓay moko bayagal solliti o kam mum mo be men haray wakkilo ka leyɗe men jonnidire juuɗe ga wakkilo ɗen selen immigration ko rewa laawol moƴƴol gollen ka leyɗe men fino développero ɗen